tayen naruru tebu bote bima tenua akipuna tawana takutera airo reira awaire reira kana ameka bubota ki ota tabas yang akan usmai nokoimi ante kare sa yon korbu ni kota ke marai ruan kapene age arge nokoy no tabas ayo kapene ni mauri. Happy Sabbath. God is good all the time. Ano bog daw ya? Titapas sa iyo, ano ko tao ba? Kurangin kuwi no titapas sa iyo. Ko siray na kinaba. Time, yang ata yo, timeng kamna na ba yan kaya Happy Sabbath. Ano ba? Titekan ka meuri gusto ko na kapene. Ayo, yun semua ko ya ruai no titapas sa iyo. Sekolah nora te aroma ta bo ye kara ka mo ye no titapas sa iyo. Si kameuri ko si busma no titapas sa iyo ara ngere ko sporin na ko no aroma ta bo yo ara ruwa. Sa ara ruai no titapas sa iyo. Takari nga ba tinong ko no nakano ko may kay nang imana na ko. Naibubog ba na ano ko at ito yung ginagawa takaway ang may apo na ko yun kapene kahit yung kari sa kapene mo riya tayo kawali na ke nagkaro ko ang ngayon nagkisita ka sa buni kaway di ba talo busmaya kahit na are kari sa kaya sa mga ko sila ligin na tayo harap hataw kapag mga rodi na tabas sa iyo sa tayo po nang may sila kaya ka sa nora matapo kang kaya mo narigin na dawat kain na. Tiyak kan busmay may kay ano na busmay kami 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 de tu tapos ayo sa gimana nga tiyak kaya tadi na mamada na kaya timet to ng the live stream the Facebook the YouTube puni na the FM radio busmay lang kami na de tapos nokoy mi noron narare pone ngaya king invite ka pene kinarane ni nakorari de dinda kaya anak ukira nugunay are tawasasan suangia ay noron natin pero yapan nga tayo yun ano busmera sa kapalaparay noon tayo pasta ka rin mga kayang kaya rin ara sa kapalay noon tayo punta sa kulog jawabis apon ngayon na miss na di sa busmaya noon tayo tabi sa iyo ay tikinda yabusi kami kamakirak.
kamlaban kunami sabusi rani kan pa akerek mungkin nara anak kapui nara karya asa pero tira kita yok masa kaukiran dia taro semua berang kita taro that's why teman soy guys kaswara aram mamante tap nonde tape sa soy nonte ye kalau mau mungkin terlalu hindi tape sabi na nikutag yan umam sinang wag nung rampek mayroon namtaron dayay kuna rona tuwa na nawin amtek pasta ka na po kuna tete rin ano na kuna kaugi na rin pasi na tauroy busmay tanan riri o takauring ade sinang unguray na rin di tabi sa'yo kuna kaparay yan mo na kay puntahan po na ngayon sa kikuro rin tayo ako na nung ngayon ako na kuro-kuro rin di tabi sa'yo yay kabuy tanan karya sa tauroy na ngayon di tatabi sa'yo payo pun kota na pun na kaya bayas ka spay pa yay nunod siya na bayo papunang pay pain ka ba ni kasi nakakiri ka kinukoy nakakaminti na nakakapoy ako sa ngarira inunod tabong doon na doon ang ano ko na naman ng tabo kaya naman na yay ay kaya taroon na simma Yesu amen. Era po pun panamon Kauri memo mitan na reasan kami uri ay raw numanen tapos iyo kana ben saka itawa when the mel are na ko mayroong tigige pangkesan na naya to sa nakaispuan ti ngabong tapos ay kasinagi itama tayo nanong de mel o de merung sana po yan ti ngabong ngay yang amengu punaraw kaya sa kaya naraw numane kurapan ng busamayo sa mga busamayo ko ipunsin ko ako so busamayo ko na roy may natang nakakapayat Jeswa na may nabayrom muso dapo nagaling arwa rana aswara deta matina deta kya ati medon kawaginira raw niya men raw igyan ako ay pay sira dabong
Ay besira tatay. Busmaya na ban tiyaw kakawag yay. Ada sa kami minay nano na mga kibong tay ni karo ko kaya ba mga tay aya ka na mga raratay. Tira yarik yon korubu. Tuguben ako. Tuwa na ito yatan. Apo na yake tawa memeta ko pas kaya de tuwa na tere ber ya busen na be. Ate ina ben nongora yon na de ber. Tuwa na taka bus ya pakin na ben tabo tuwa na. Kunuria. Oh. Ameta ko. O wakan nongora patira ta pa yarik yon. Yon korubu. Goyar ko residan ti online deta yay. Sabu sumay ko na ba madamuang are. Kahit awan Jesuan, bahin da bakaw dayay kay pa. Ay to na bunganan bahin da bakaw dayay kay. Kuminan tuon na ora ki kuminan Australia, New Zealand, Amerika, Hong Kong, Toromon yari ki. Christmas ko residan deta yay. John on giribas ki kuminan yay ki punyon taraway kay. Sinibuat to na ba. Ibu kami kami akam resida yon the Facebook, the online, tatayay. Imay na sinarin ako sa pangarayasan katawroya pundi pa sinapon kaniya to we atay. Close your eyes. Tataro. Tamerari karawari po nam teka. Weyan tetabasin ko ayawe ayaking aro ko meong ko ang kayo andi mo yon nakitutok. Sa kasugi pain ka ba nandatayay. Sana ko im rapataray kay mananuray kay pasina rey may room. Ngayay tay matam datayay Jesu apunte sa pure ngay. Kaysa kayo kamenenay o kapunganay main na tekin am teka etap etapay para. Sa maning akya na ngura kadikay pangay mayay. E puno mo man na raumantap way nako sinanok. Kakapayay at yaswa. E piyeri mo at tam name maratamin to kuwawa. Paya na inamamakuri na nora. Mandam teka natawag yung teka at yaswa yon nabe. Oy karawa. Mandabong ngay. O nagdodo gino na si may Yesu warawara sa kamew. Amen. Oy rapat tatapos ay may yan na ba yung mga rigaw tay, ni mga tayo madamin tangay ng tabasay. O, ikakaitaw, o ikaraparapan na beberin, na natay Jesua, kamimi. Kawante, titayay abon, ikukuray na nung kan si Pawa. Takanta ni nga rangin kakawag pas na si Paway ay meron na pataring ayro amane. Inanunto ni Mek. The power of His Word. Okay? The power of the Bible. Ayo. Makan, kurakuran, kakain, okay? Ano teka Jesua? Tiraroy, makan tepugyay. Iya kara sungo-sungo. Iya men. May abon teka kinagin tepugi. Pa, iray tau-taute, iray tau-we, emeta tau-taute, mena teka Jesua. Ay, tapay para. Enera? Enatay meto ang nagitutok. Amen. Okay? Ay, titeka, iyaki ko na tugitay na. Panateka tiyaswa, enatay meto Arin ano na? Inamete tururu tuwa na meto. Wana sipun nagi ko na ni kami ni Peta. Pay para pa tugitay na. Sinang mga pusimaya. Pay para po. Paan na ron ni Meki. Ngoyo ngay, narakwawan nun ni Meki ni Kaisipong. Tepay para. O tepay para. Singaya. Sagi te burabes, sagi te mesinare, sagi te pasta. O antay rigin narakare say, sinongo narateka. Mera ba to uya? Kapun si te pay para, o te pay para si. Yey temen, atay turun dikirage. Aku menikaw teka tukuwa uwa meturungurongo. Nigmuniakin na tukuwa uwa pa. Antaya kuwa, antaya kairua. O yan mo nan tukara kita meruru meta kauntea ka meta. O kanga yaki karike ni buwakin Jesu. Aw? Amuan nan ruru riyan na retemena. O retemena kanga yamuan nan pita kita ina.
Memuamuana. Account dia ka tapay para. Tukuawan tapay para. Spunori rang kay. Okay po nung akin na bata account dia ka metaunia ki onde. Tuguro po bay paran yon online meterari. Me temen na yawa kena ba ni buako yatan account dia kante temeroro yonde tukuawan meterari. Ayat aku na. Terare Korea kin tapay para. Ngayrong na ukuawa me awon mek. Ipun si kakawa girigi. Pakonaira nanon are Korea kin tapay para. Yagi me tapa. Iro ko ningay may karesa. Ito ningay antay ay kamuan ng akin na. Me irang ini me tarigi karawa yon chebe. Pa ikangaro ni me wakinana. Iragin nanona. Kosutan nanona me tategin na me wakinana. Pondang ini kakawak. Akin na bakanda wag yagi kiking ora. Mentukin tetay. O ngaya. Aka bibitiya kinano yan tetay kare. Patirari nanon tapay par. Ngaya resi kakwawan tetay yay raway kakamungura pa. Ya po tayin. Yarang kay kurubu ya. Yawakin na kurubu for Christ. Tetay kinan anateka tiyaswa. May mo. Okay, sito wana tapay para. Kay sito men na to uwi. O yarang kay yategi nagyay nakuya tabutan no mata public. Ngaya. O yag si public yon kurubuy kay ni katwa tayo digi. May public na ba yon niya. Di online. Ni ko tagi may kaya arisidan tabo kaya minayay. O meta ko na ba nungura. Kana ko follow the page. O ay daw wate nga ay ka amemeta ko nungungura. Mengkana sino kiri kaki pa. Tiraroy makan tebay bara. Tira makan tebay bara asin ako nan karikya. Ibu kiran temeniran ako. Kana iya mi bay para Romeo sinatira kaya ramon waraware. Tayan na rin tabuwa tabi meruawa kaya tabuwa ni mewa. Tuwa na tagi buhay rangin kukunan reside, kukunan tegin na kukunan nagwarikya. O ko tegin na nabag Kami rin ang metinukuna ay Romeo na basement tautanan. Tayan na rin tabuwa tabi meruawa tabuwa ni mewa. Saka nga ako riyagi kanin. Punipuen, tuwa na ako. Punipuen, wewam teka. O utan ikawaw. Tabi ta. Dekin na kuriya menano na isak. Kaya girong tamin Jesua. Papunipuen, wena, anateka Jesua. Tipe, punchiota. Ngaya. Bueno, am Kami tak siya meta yero mo na yero. Yes, sa ko na ko ni kaway ka. E punirira na nan guro in the mewe, kito an the mewe na tayo ni mewe. Yay ka baka na mo na yero. E pun guro yo, pun tige na ba yo. Di meton hindi makan dry ni karo ko bong ngay pa. Pun ben wam teka. Yamo sindano iya. Pakeri inanako inano na. Tira ka yawagin na kairwa erarigiri kimena nanon Jesua. Ana teka Jesua da pai para. Inaria hindi ki pa pen wena. Tira ay kaira kawai. Ngkana ko mana ngay nanon tirudong detay to wana. Kukay nano at siyota. Bangka nakuwagi ako na tabe-tabe ako na kuna kuras ki erariki. Mangkana ko ta ko dabra. Inawaron na ko na ko. Angaray ka ingi ariki Jesua. Yakarikia pasina na ko ibukin na nakdaning. Mayagi ka nga kay Jesua pasina na ko John na ben tatamare. Meni momoy men na mamara ke meni yeyen men rarigi. Nikoroy nanu rareska nikoroy. Epo tebero ikay anggi ko pun nako dinerikin to mantab epo tebero ikay taro mauri angay rarangara pun minante tapotowana pun kay di na konte tapotowana pun ben wam tek na nako nam tek na to wami nam tek rangaway kay enaki mga nakon takaway yare
yes me na ko takin nam teka pa inang bunga na rangaway kay nako na ko ibukim. Kuasan na nako na ko ibukin tiyota. Ay ko tayo. Tira taw ko tira sinaira. The good news. Gesa na kaputa beba yon kurubu mina nakapara-para sa kapara-para. Oye tik. Payakan ka warakin na naus. Oye rita kamera sa kapara-para taratake. Oye taku ay kay beba ikanang kawaraki. Toya kaning ngaun. Kita ngaun tapon. Iramen na ikatauroin tatayay patoya kan ni ngaun. Men tenu atay dikin nako kiyaw atay dikin nako. Ayat sik bayakan kawarakin na yaus. Antay ya nakawariya. Ito ko baya po utay nuweray kay. Nara. Sinanako nako ya. Punipuen wewam teka. Sinakamen na rangaray kay pa sinanako nako. Ibugin daw ya. Tawagan puta naway parerom ura kan tepay yagi ko ta na nakataning me kinadik o man sa inatangay pat napunta ako naman pero na maguri wowa ke muna tinabi mewanuan ako nabi mewowa kana kamaro ko yay emen anditira ni pe tuwa na tinuwa wowa tenu de demens tuwa na tinuwa won tenu de demens ang kana regay romeo sa nakabuhi panaran warigya kana kamaro ko yay maguri wowa ke muna tinabi mewanuan ako nabi mewowa taku betoro na ko ya tuwa na nako taku betoro na ko ya kam na rairi na no mi kam na pene ni Papa sito wa kinarani Yesu Kristo nako ni kaparane pure na kam na nga nakiya ite pa susuoro yare to tamne yare roy day papun ami pa iditekan na ko yari ya pa ina simi ya pa ina pe ometa ni kapene ya ki amme na ikira roa age inaveteya to uya ari aswara to ware ye tekin tekan ako ikapes o ibusiya ni kangay kam nakamewing kami may buwakon tururweb buka ka kayay tiki po nebi metawana eta kutekan wakia kaki na no yana teka terari kina koya apa besito waki awai kota kina koya tepung ina peri to ida bubua ida nga ya kanga te para to teninga tio met tiki po nebi mewo awapo sumakan ndei irowiya tansu asu men roroni an ibu bogi men tatabe utai perena men tataro taru amana untapa se nayata ya potorun tateki nana teka tiaso giasan duona giron tetamne yero ide inta bento kota o temen na may buakon te saka para public speaker na betemen na yero na saka para pon Pedro ngaya ang kaya kakapara-para o teki na kipa ito yung takarwa to kuwawa me nakanda ni nga Jesu imeta yu ametan ka pene ikamais teki na turungurungo ni kakamewo napiyo na ko ya pa anariya indairi na no ya o anariya ni papesito wak teram na megin ka na kuwango na teka Jesu temen na siya na testimony kay ngabong ikay kami ara kami south ero kung tarunew rin tatapes ay bugi na pangkiyo ko takapara-para karowagi kurubu ikay o yung turungurong men na teka ti Yesu pa na miyang Yesu o irarome o kiruwe na no na ay kairia ito ko ba ngis sila kinagirong na sa interview hindi ngabong ngayon kaya kairara rin tapes o antay ya kairi ko
Nga na sisira gyari ke. O wanta ya kairo ko na kon diririn tapes inte tayo. O nga ya kaya ko etak. Akia. Papuni ngay. Warang kanan. Kamnura makan na nateka tiyaswa. Hari tekinak. Ko na. Amen. Ko na nateka tiyaswa. Abi me tawa na teki buetak. O wakia kaki na no ya nateka. Ida men kaya ka. A view. A like. A react. Na page. Oh, nge? Channel. Ay daw wate nga. Ay kasa ni metak. Masita sisira kinggan. Akaki na no ya. Kesi ka para be ni metak. O ya para na bebe. Aray wa kasi kairia. Agya me na yon tapono. Agya me metak na ya ka. Agya to kayo na yere barebe. Agya me na yaw sintu onora ki chuni kai kain tapo agya me na yon ki dipesin tapo na ko agya me na yon sinanu ko ni ki dipes. Akasu ko inano ya na te ka Yesua. Ke akam tua inano ya. Ko ya ko ngurante ta yeyo digi. Derong-rong ta te ki na yon kurubu. Ai si to wana tapun digi to week. Ya ki bui debong. Ya ki bui debong. O nang pene. Taka para. Uwara na te ka Yesua ki ko ngura. Iri kina pe utain memeroro. Kaya araw ame taki apo. O temen ne tako. Irang ini kameu tungura taka para. Irang ini kuroi taka para. Pako kinang kana suwawara karapai para. O kang eriu taka ni mesu. Mengkana songora naka para te saka para. Nge? O kau tako. Ikabuye ka tamne ina, tiya ka kintem to wana. Ita ko na tiya, ikabuye ka tamneu. Ana ka para misa ka para ay. Ya mga pun komentaraya. Kunura makan na tiya ka tiya so. Ikabuye ka tamne ina. Are na nan to kuwa, kana sa kapararo ay kuwa. Ikabuye ka na kuwa re may maina. Ana tatay yare me mere may maina me na kya tatay me na ginurabe me na ana metaki me na taninga pono ge. Bangkero ko nunguray kay. Kain kare sa kurubu, emetero yami kamarak, emetero irokomi, emetero yami paths, emetero yami anenatain pathfinder adventure, o kain the youth o sarire yo kero rukon nanene, maka na teka tiyaso. O ito ko ba na mga rukon na pendari mina, o yay na ba ikapon nungungura na ba? O what sige ni ka ben? Ngayon kaya nakarawa kinanon tayo, basta kita men kangare. Ano business tiyaso ay sakira business, as in audio rira, man relax. Sakit beginning debay. Ana taya kara presidents the general conference. Sakit beginning kasi na nakumain siya mamara kaya andara barantay kay. Iaputain tira. Iaputain na nataya ka tiyaso. Ang kanang ayray ka na sintiyaso. Tira sinariya ni Koroyo. Tira tabira erang ini kakawak. Ipun maka nataya ka tiyaso. O taya kinagigay. Digi po na epimetawan na. Wag yakaki na no yan nataya ka. Apapesito waki. Kakawong roy. Akia na teka tia suway na noya. Apapesito waki. Sakisi. Unguraya kinan na teka tia suway. Ito ginabi. Menayaya na makurit tame yero ini. Naira na nom. Ang kaneraira na nom. Ako na riya yung kane. Nipo ni kariyaya. Patukin tungura matirairan nano, punte papesito. Ako wagi kairoro waki, o sa kairoro ko na kung daysbong, pasagi pa iba yung kare sa itiaswa. Ay asun kare sa po ni Yesu Kristo, ang kanayari kinanom mo, yate kinanom. Yara pa kunakin na papesito waki. Antay yasugi ko na kung tiran de papesito. Kamuring ang kuwa karakinan, te yunak. Kita'y sobya. Ikumen kakaraki. Oyo kakaraki men kaparaki na teka tiyaso na ko ina. Oy anu na tiran idarikin ta kaoy atak. Yay sukaw pan na napabisito wagi kay. Kunura ka na puntay na teka tiyaso. O ko buni ka kanwaro na teka tiyaso. O timen na berahin ero ko na bendong oray ante tens. O ito ko pasa. Ang kanaro na pakwa pun sa ni papesito.
Wara yagi teke na tababasito na ko ina. Pasipundo ko ni memeruruan kami na nabibo, ang tosin na nabibo. Ngayon, ngaya kuro-kuro ya. Ay, ata ko na ba na teka tiya inari. Ang kanakuwasa ni babasito may na. Oh, kukuna ni mga babasito, Riki. Yakarawan taramata na matinano din na nuwate. Oh, yaswa nga na ba. Pagin nam nangurong. Kangasakit ang inikaw ngari. Takapara-parang kay ko babasito. Takapara-parang nenaro ko babasito. Kangaya, pa'y nikirina kita babasito. Te babasito. Nano nang tetetean ni pera. Pon baptiso, okay? Tip handa, submerge, okay? Kuna po nikatipu aki anteran. Yesu nge babasito wag. Iyaki kasimsim wag. Yesu nge babasito wag. Iyaki tataurak. Mekatipu wag. Yanteran. Teyuna kinabe nge babasito wag. Ikatipu wag kinabe yanteran. Ake te babasito te baipara ya takasimsim. Iyaki kinagin te baipara te babasito ya takasimsim. Ponna ke te makoro nikibu. Ya kasimsim mak ini babasito wag. Iyaki pusimaya ki anen te baipara. Ngkana kuasa ni kaki na no manateka tiaswa. Ngkana kuwewara kinda nateka tiaswa. Ge? Ngayon ya kari karukom taro meurin te tabasay. Ngkami ya rakam day sira na ban jongong uran John line te tayay. Ya sande kairo manateka tiaswa. Kuasa ni kari kaya na no manikangay inatawag yam tek. Tapi tayo ko tatataruagin anatek, anatataru Yesu wari. Tamerari karo, ge? Inaruko wem, atirang ko ari minatay. Inatawag yam na. Inatawag yam teka. Sakya na teka taratagara sa kabarabara. Sakya na teka ra persistence. Sakya na teka ra promise. Ano yun si White? Sakik tabigi yarage. Oh mata. Mete teka ri kabaragi na nunto wuwan wiki ay tabi mewa tabong. Ana teka tiyaswa. Ana teka tiyaswa. Maka. Ang kana ko po ni karikian anom nungura roy metenano. Nika idak. Tinano ni kan nungura. Sakit dero ko ni kaunaro. Sakit dero ko ton yuawa. Okay? Mengana ko pundo ko menanom metauroy ni kan nungura. Pakai buran ciyongura. Ya kangari takut apa para. Ereke ciyongura. Ereke to ni meki mentera. Ciyongura. Arongorongon. Yesu Kristo. Mengana ko menga suka ki pakunaki yongura. Aku kurma aki. Oy na ko temos pakunangagi na takapara-para. Oy metuan temos ki tebebay na pakunagi na takapara-para. Inang kangang kan nende kete metata kana kwa kiro kondongora ngayari yake metepu karo komi yara idwa kami yara kam dere sidan jonda ndongora na katwa tairi ko korakin tairi ina mga teki na kinap ina mga kaparaki na bena teka tiaswa maka teteka ai yake kona naki kona na teka tiaswa teka para karawagi pa PNC for Christ ngayon kayari sinakon naratibi yung for Christ Korobu for Christ, o Kidibes for Christ, inanon dibi mo no one nokas, na makay naragay kay. Irairagi, tungo na di kare sa, yon papanugin, irairagi may pasta, o ya signpost, na yaron na kamnora ra signpost, ka na iya to di kairagin takaway. Irairagi na ba ya signpost, o kain di kare sa ikikay ni kapene, aben irairagi na kung tisbong. Irikaw tayo na meruro na may makain ni PNG, akero ko na ba this PD for Christ, o ikan nung orarik, inang kan nung orarik. O yaswa nga, kangatira, kangandi kaya rin hapon dahil na beto ko na tiya karesa. Panin, na kung teisbong, o aberen dahil tinibubuwa tapon tiya nga, iriyon na ra population yon, kiribes, ay rairaki meant PNG for Christ. Ipunis, ngayon na tiya ka tiya so mak. Sa kasuka daw result ba na ba tiya so? Sita pera ngayon kain kurubu. Tatekin na nateka tiyaswa. Nakuwagin na nateka tiyaswa. Si pawagin na. Kawarakiya met follow up na kuya kaya ara interest ay ka. Abus mayagin. O abus maya ta kawarak. Iya po tayo na. Takapeni ang kane. Ara sinakain ida ya hindi tayo ya deri kina pa kain na kita. Meta yo isuwa. Wabi metawan na rin na rin pa kain na kita hindi tayo. Kanaya mi pay paray romi. Asa nakapuwi panaran kay nakita na bendeta apasay. Metayo isuo kibuna wabi metawana na kun wabi metenua. Eta ko taya kana ikay. Tawo na nako. Mangayay
metra. Venezuela ako dewe kang ako tay de bongare dewe teteram sagan ako yatay mo naram tagay sikasam hindi katay mo kuan ro kano kawak pun makan teka tiaswa oy metro to na teka yu tekin na nika kwen tiaswa anak ako ya ko wakit jo na benta sisa na kambi to ya ako wawasu ataruri yu masing ka kangai eri niya yan wa katame ko ari ikinan temuan iya kakas iya kawa ngaruh akin na met muan peina to ari akin ba kakawa kitira na pun sinang meta pa ewara mewakinan anateka tiaso tirari korea kinta bugay ngoya ti son mek o ngai eta ko nateka yesu kai menarin agirin wen tiaso agi ka mewagi ngana kwaran ko patigirisan no ngai tigirisan iya kita wane ngatawro wakira na kon mewari itawri ani pana katawari karawa kana ko ata na teka tiaso kwa kare na num na ko yai o kano na o kwa tawa na teka tiaso anang kanerang kakawak kwa taw na kon mewari ke kwa tawroy awaki am kanganga aw patabugiyay kang atakambas tebugiay na tangira tiaswa paya kitangira chon na bay pa nakikibya kirong teriaboro are tegi na kinta kaparapara sinaya kebe ngai me tangira tiaswa o meta ni kabene pa pai para si towana terongorongo te pai para enaki ka untape te pai para kana pun tegi na to kwawa ena pun tegi na to kwawa te pai para kana pun ko tia to kwawa ena pun ko tia to kwawa te pai para kana pun ko tia terarigi ena pun dia ina taki au tataro woni mek pangairai kai ni kabene sinatawana teka tiaswa tirare na mga teki na kintairigi o te tairigi ngkana kuwa kitawa na teka tiaswa kwa miss karawa mengkana ko tawa na teka tiaswa o kureira na num o ko papisito agi sagi po kinapasakairoroy ko ba ko na kaya na tekare sayo me kuna kota am public declaration ge am kwa susiroy ni kuwa pa kuwanga na num kwa tauroy na kami na ko ni Yesu pantukin tetay o tiya kinakikay inaro ko tuwa na taku na koya yagi atay kami mengko na ako mayro kami ya kanakam ko akorowa buaka iya may singkaya akoro kay narana kanaku taimonyo katugioragi tira taku terong-orong tetay the power of the Bible okay makan tepay para erang ini kakawa kidik kakawagin ka sinakawagin ang tawa na teka tiyaso. Are nano na patukuwawa po ni mente pa ibar. Kung natabuyan tukuwawa teka tukuwawa. Saki kunani kare kiara kuwawa mente kakay. Pa ayan na roon ni meki. Saki kunani kare kiara ara kuwawa. Men kanakuan te taimonyo. Patiriaboro kunani kanakoy taimonyo ni karoy kakay. Ge? Men kana yain te pa ibara. Oy bugu. Kanake te pa ibara. O saki bugu. Ge? Ngayon rin utataro, unin may kinakoy mtatabas eh. Poko nakatawraw, ano nung di kinakon detairik. Opo ni ngayon na ba, kain tiya kare sa. Iwaran ano rang kare tiya kinakyan na tiya katiyaso. Iri kayam tayo ni kinaus. Iri kayam tayo ni kakarag. Kaya ko respect ka na tiya katiyaso. Kung kakawang ko betinanwa. Itawraw ni kan kanuhaki. Detairik. Sina mga kani iri kitawya. O ni katuwa tairik. Para tayo ni mga karike na nura men na teka tiaso. Payongan ra. Payongan ni maka na teka tiaso. O songan ni kakapayagi ara kairirin na rausu. Dekaresa na robis yon kiribas. Pat ana teka tiaso ay maka. Ang kana kaira meura na teka tiaso ay. O ya kisi kairiran John na abay basi na bero nga giroyo sinaira na nun tiaso. Maya po ni kairiran na ben John na abay nakoya. Nakoya? Nako karaw, kam nakabaya.
Amen. Era ba? Yoi de karakapere ndani na ana kota ki memo. Sa busi awai pa. Ana iya mi bukin ndani na kami na ami kamaten ami page na konte tenamba tenuwa wa. Ni bong ay kay asa pa na direk. Tenuwa wa anto bukin ndani na. Anda ya katuan na kura rayo ya busia. Saka ini taruh merah ko am kaya apa bar berapa ko ibre ani ini merah detek am teh karo ya be amma to sagi merasa para dokter tahu roy main di best voice kakaya speakers ni kapane international apun dara locally Jesu kakapaya may karesan si panganan teteki na amteka naku kina amteka ang anira to kora tenini koria Jesu pasinagi yorira sinagi tawuya inanora tawuya yan betara mesina pauto ka amteka tirara tarena tirasi pangara ibugin na amteka kamene na yara teka warere ke Jesu saki maning at tamera arairua ika tangira kyo kadiniaki ayamuan tapes to uyo yeye kyo ngunguran online tererio
Tahu yang mandamak. Kunuri na no ya kuatai na no ya may kiraro. Patira ya tira ta pa yeri kiro ya tahu ya. Wana kangan ko si na no ya na koy mo sinatay ya. Pa ayawara kinabandam tek. Tiya so mandamaka. Sa kasukan ni kinan meuran ta pakantahin ta pa say. Ako na peusiran nam tangira makoy. Pa sinatime to tapi kara kiam tek. Sa kisinta pikira kaya men mewa kinan nam teka kaira kini meura. Punda pa tangay re kasaki kuroroy. Kairi re rung tami meroy re pa. Ina mo am teka. Ina tawa ki am teka. Saki ya teka am eta tiaso. Saki ya teka ra brabes. Am teka eta buat apa ibara. Kabunga na ira. Kakura-kura ira. Ay kaya rakani kun kuroroy na si Yesu Kristo ara wara sa kameu. Amen.